Уйналы сен уйнағанда сәхнә яқтырақ дейлер. Уйналы сен уйнағанда жырлар мұңлырақ дейлер. Уйналы айырылғанларға қауышулар жетеді. Уйналы ғазиз ғұмырның сағаттары өтеді. Следите за музыкой, сейчас будет такая штука. Опа, опа, опа-па. Опа, опа, опа-па. Опа, опа, опа-па. Опа, опа, опа-па. Ничего не слышим по гармонда? Гармонду баяну. Меня как-то по барабану гармон мол, баян ма, барабан ма, ничего не слышим. Бармаклар белән ничек итеп? Ну я симпен туяк белән түгел. Ну, 5 ел буе музыка мәктәбендә укыдым. Аннан соң 5 ел буе училищеда укыдым. Менә хәзер 4-нче курста консерваториядә укып ятам. Ну ты ботаник. Ботаник түгелме? Бумер, ну я бумер. Белмим мен андыки. Как так білмейсің? Реальный пацанаркин білмейсің ше? Белми. Давай ритм. Haydi. Тадам, тадам, та-да-да-да-да-да-да-да-дам, тадам, тадам, та-да-да-да-да-да-да-дам, тадам, о. Тиме кичә генә бөтен акчаларны алып бетерә, чалбарларымны кыскарттыр. Баянны белмим мин сиңа, баянны белмим. Тынычлан, мен сеңа тимейм. Тимейсіңме? Тимейм, бұл бит менің не? Дирижерский палочка. Мен тоже музыкальныйда оқыдым. 2 ай. Ана музыкальный инструментларын сатып бітіргәч киттім енді. Давай, мен қай мына дирижерский палочка белән теге махать буду. Ну, Сен ойнайсың, ладно? давай. Давай, раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и... О! Пардон, рефлекс. Слушай, пожалуйста, ладно? Ладно. Успокойся. Нәрсе пипілдеттесің енді сенен, а? Пипілдәтмим мен, Коняев науни. Кем? Коняев. Что ты гоняешь? Какой Коняев? Нормальный пацанар кинуйны, давай. Белмим мен нормальный андыки. Не собирайсың сон сен? Ну мен Моцарт белән Бетховен. Бетховен? Эт бит ул. Инде эт булсыңы. Эт түгел беләсең кисә Бетховен беләсеңме кичлектә кичкенә яшьтә үзе өйрәнеп анда бөек композитор кеше булган ул. А да не надо, ладно, давай. Тагын кемнәрне беләсең? Тагын беләм Вивальди беләм, Йоган Себастьян Бах беләм. Бахны ойна, давай, Бахны. Бахны? Да. Чё? Бах түгел бит ул. Бах бит ул. Аңла йөрәгемне, үтенәм ялварам. Типмә инде дип җырлый, чё? Татарча җырлаганмы ни? Ансы беләм, шул гына Бахны беләм. Күп Бах булсын бу.
Давай, реально, нормальный, пацандар кино, давай. Мен десем, мен Тодор халық жырлары ғана білем. О, жырлар білесің да? Ну? Давай, ненде жыр білесің? Мен тегені бақытлы түн деген жырны білем. Сіз ботаниклардың да аңды түндері боламын, Ну, болай, болғалы енді. Ну, давай, ойна. Қайынары айқай ақ екен, сүйу білен толы шақ екен. Қайынардан алсу мұңы тамам. Киімнәрі айқай ақ екен, кісесінде ақша бар мекен, мойынында алтын цепочка. Бұл бет бақыттыны, талашу кішіні. Yok yoklama yigit, yoklama. Bu bit baqıttını, talashu kishini. Şurası qarab o'tirasın, talayni, давай. Şu zumkalar var, bütünüsü var. Кошелек yatta, норковый шапочка. Вот. Qarab o'tiran, давай. Молодец, пацанчик. Вот bu bizim yaşlılık jırı, biz jırı тұрған жыр бұмына, молодец. Ну да. Болдырасың. Сен тоже неде жылы да білесің екен, әриме? Конечно. Пацан должен уметь все. Обезьянник кайып қойсылар жырларға да, әкият сөйлерге да, шиғыр язырға да үйренесің. Так что, давай. Слушай, не, мына қазір еме? Мына бұл арабыны алма бақшасы етіп көз алдына кетіреміз еме? Давай, алма бақшасын крышавай турында бір жыр. Блатняк. Алма ағачлары. Давай. Алма ағашының ағашынан қашық юныдым мен кеше. Стоп! Я пою. Вступление. Извиняюсь. Алма ағашының бұттағынан битті ұйындым мен кеше. Оның білән құйған түшлер тұлды міне бір кісі. Опа, опа, Америка, Европа. Стоматологқа бармағыз менде алдыру бұшқа. Абыжан, шалдырасын келе ме? Ауырта, но эффективно зато бұшқа. Шал бірні, и все бітті. Давай, келсен, да. Опа, 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 нифига. Опа, опа. иди сюда, Анна. Бас ұрыныңа. Извиняюсь. Орасы, Анна. Слышь, моторым? Реальный пацан білән түн өткәресің келе ме? Сен қорықма, біз көп түгіл, 6 егітті бірсен. Нормально өсің. Слышь, Моцарт, давай қызлар тұрында бір жыр сбацай. Еқсіз маты қызлар. Давай. Дос ішлерім ойны күләмін генә күлмін. Кеше тішімні құйдылар, күләсім келемей. Эх, сіз матур қызлар, ник шаяртасыз. Маңғайы қызға тұндырсам мені аңларсыз. Эх! Мен урамда кел почетта харшап мақтыйлар. Ментларғына ябып қоя, эх, яратмайлар. Эх, сіз лейтенантлар, ник шаяртасыз. Бүттін нәрсәні силәрмін. Қинамағыз, сен қарышын қинамағыз. Қинадылар білей? Болды енді шында. Күлмә! Извиняюсь. Мен өзі құрқа тұрғандардан түгел. Әлі күні мына ауылдан қайттым. Москвадан көрші егітке қонақ қайтқаны. Ну? Ну, баран кегін ол, давай, уйна. Қонақ егіт тұрында. Әгер сен келдің ме
yanıma. Ага, Әйтерсең еләгем дауылға. точно. Yorundan қозғала йөрәгем, аяклар югалта терәгем. Раз. Тагын ойна, давай. Там бір куплеті бар ще. Неше деп аталар ол? Әгәр сен килдең яныма, мен шул жеңә белән әйтерсең еләгем дауылга. Урыннан қозғала йөрәгем, мин күз ладно. күрмей бит, мин укый белмим, нар дията терәгем. Жырға тең, мен патсан дейуің, бір байрам сикіріп дейбуің. Сен қайтқанны зарғып күттім мен, соғышырға сәбәп табам мен. Ха! Бұздың сен жырны. Бұзмадым, моторлап қына жібердім. Нәрсе, ол Мәскеу егітен жеңіп болмайм әлі. Болмай жол, боксер ол. 2 ел бойы соғышабыз ентен, гіл мені қинейді, мені қиней. Менә мин сезнең жеке жакаларны вообще аңлап нәрсәгә сез шулай итеп сугышып йөрисез постоянно, бер инде файдалы эш белән шөгыльләнсәгез А инде. чё, менә баянда ойнасың инше файдалы что ли? Конечно, файда, беләсең, баянчылар турында күпме шигырьләр, күпме җырлар, беләсең, кисәләрен көн саен телевизордан күзәтеп торалар. Безне дә күрсәттеләр көн саен телевизордан, перехваттан. Яран, Так что, давай, сен вообще не возникай мында, ты с улицы что вообще? инде урамнан булыйммы? Өйдә яшимме? А, ну да. Лошок бит әле сен. Давай мында реальный пацаннар өчен эме бер урам турында, улица турында бер җырлыйбыз да, эме, анысы мен сезне ректорга закрып чыгам. Сезгә укырга керергә кирәк. Оркестровыйга, дирижерскийга. Алырлар микән соң сине? Алмыйча карасыннар, минем палочка бар. Шаң! Те. Давай уйнать, чыгарып торасы. Безнең урам, яшел урам, сокланам күрәмендә. Ничә малай сугышып үстек, тәгәррәп ширәмендә. Су буенда каз бәбкәсе саклый идек бергәләп. Казларны тотып учакта кыздыра идек бергәләп. Урам, урам, безнең урам, бездән патсан ясаган. Әйдә лашок сат баянның, акча булыр муенна. Сатмыйм мин баяны. Сатырсың, кая барырсың? Үсеп җиттек, егет булдык, яга идек учаклар. Күрше өйне без яндырдык, кызык иде шул чаклар. Төне буе кызлар кысып йөргән чаклар бар иде. Җыелышып анализлар көткән чак хайран иде. Урам, урам, безнең урам, бездән патсан ясаган. Әйдә яшти уйна гармун, бер әйләник урамнан. Туйлар үткән инде күптән, без бәхетле әтиләр. Үсеп җитеп патсан булыр, без үстергән бәбиләр. Язмыш безне аерса да, кирәк булмас үгетләр. Сугышып күрше урамнан, кайта безнең егетләр. Урам, урам, безнең урам, бездән патсан ясаган. Әйдә яшти уйна гармун, бер әйләник урамнан. Урам, урам, безнең урам, бездән егет ясаган. Әйдә яшти уйна гармун, бер әйләник урамнан. Әйдә яшти уйна гармун, бер әйләник урамнан. Мои пацаны, Нә?
Молодец, пацанчик. Слышь, давай, мында біздің дос егітінің туған күні ема. Сонда баян ойнап, дослашып, нетіп кетерсің, давай, вальешься в круг. Мен тағын бір жыр білем әлі. Енді. Ей, наласан, су баса. Қазаны да басар еді, пацанары болмаса. Қазаны да басар еді, пацанары болмаса. Молодец, давай кеттің, ноталарыңды аламын мен сенің, давай. Туған күнге барамыз. Жырларбыз, жүрміз. Abi anda kızlar bulamısın kızlar? Қызлар бола қызлар. Abi men anda kızlardan korkam men. Бірінші тапқыр қорқытайын да, нормально, андар еленесің.